Muraneza abakunzi ba Kabara TV 1 tubahaye mwaramutse abandi ni mwiriwe dore ko dutuye ku migabane itandukanye igize iyi si turi kuri no wa mbere tariki 24 z'ukwezi kwa munani umwaka n'ibihumbi 2026 rero je mugiye kubana nitwa Nkomezi James nta kindi rero kituzinduye muri iki gitondo tukaba tugiye kugaruka kwitangaza ku munsi w'ejo ku cyumweru hashize MRDP twirwaneho yasohoye cyangwa se yashize ahagaragara. MRDP rero mu itangazo yasohoye yashize aho hagaragara yatangaje ko ibitero byongeye kwibasira abanyamurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri territoire ya Fizi ndetse n'iya Uvira. Umutwe wa MRDP twirwaneho wasohoye itangazo ryo ku munsi wo ku cyumweru ejo hashize ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2026 aho uvuga ko abaturage b'abanyamurenge bo mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo bongeye kwibasirwa n'ibitero bitandukanye. Muri iri tangazo MRDP twirwaneho ivuga ko kuva amasaha ya mu gitondo cyo ku munsi w'ejo rero ingabo za leta ya Kinshasa FARDC n'abafatanyabikorwa bayo aribo FARDNB arizo ngabo z'igihugu cy'u Burundi imitwe yitwaje intwaro bavuga ko igizwe na Wazalendo na FDLR kuba iryo huriro ariryo ryagabye ibitero ku baturage b'abanyamurenge baturiye mu mihana ya Ruhuha, Rubarati na Marimba mu gace ka Bijombo aho ni muri territoire ya Uvira. MRDP twirwaneho ikavuga ko ibitero bikurikiye ibindi bikorwa by'imirwano byabaye iminsi 2 ishize cyane mu duce twa Mukoko, Point Zero n'inkengero za Minembwe ndetse no mu gace ka Nyaruhinga no mu Marango biri hafi ya Rugezi muri territoire ya Fizi. MRDP rero kandi ivuga ko ifite amakuru yemeza ko hari abasirikare ba FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi bari kwiyongera cyangwa se bakomeje kongera koherezwa bava mu cyerekezo cya Fizi berekeza kuri Mugera mu buryo bwo kwisuganya kugira ngo bongere bagabitero kuri Minembwe. MRDP twirwaneho ivuga ko impamvu y'izo ngabo ari ukugaba ibitero bishya ku gace ka Minembwe binyuze mu cyerekezo cya Point Zero. Muri iri tangazo MRDP twirwaneho ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa kurenga ku masezerano y'agahenge twirwaneho ivuga ko yo iri gukurikiza cyangwa se iri kubahiriza ku ruhande rwayo. Twirwaneho ivuga ko kongera kohereza abasirikare benshi mu nkengero za Minembwe ndetse n'ibitero bivugwa ko byahabaye ari ukurenga kuri ayo masezerano. MRDP twirwaneho kandi irasaba amahanga gukurikiranira hafi ibiri kubera muri ibyo bice ivuga ko ibyo bikorwa bibangamira umutekano w'abaturage b'abanyamurenge batuye mu misozi miremire ya Fizi, Itombwe ndetse na Uvira. Mu gusoza kandi iri tangazo MRDP twirwaneho ivuga ko itazemera ibyo yise ibitero bishya bigamije guhungabanya umutekano w'abaturage bari mu bwoko bw'abanyamurenge cyane dore ko ariko aribo batuye mu mihana itandukanye igize utu turere, ndetse ikanavuga ko izafata ingamba z'umutekano ibona ko zikenewe kugira ngo ihagarike ibyo bitero mu bwitange ubwo aribwo bwose bushoboka kugira ngo abaturage barusheho gukomeza kubona amahoro dore ko ari byo biyemeje. Itangazo rero rikaba ryashizweho umukono na Colonel Kamasa Ndakize Welcome ushinzwe guhuza ibikorwa bya MRDP twirwaneho bikorewe Minembwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2026. Nje mwari kumwe nitwa Nkomezi James, iyi ni Kabara TV 1 tunabashishikariza gukomeza gukora subscribe, like ndetse na comment. Mugire umunsi mwiza muhahe muronke.